Is-Soċjetà Santalina l-banda Duke of Connacht's Own tippreżenta il-Marx tal-Ġimgħa. Merħba fil-rokna il-Marx tal-Ġimgħa. Għal din ir-rokna illum għażilna il-Marx tal-eksurmast Carmelo Brincat, irrikordjat fl-1987 Regina tal-Wied. Is-surmast Carmelo Brincat twilet fl-1896. L-ewwel surmastrijiet illi tallem il-mużika taħt idejhom kienu Francesco Xwiereb u Vincenzo Costa. Ta' 18 sena naraw idoq solo fuq l-istrumenti jew l-euphonium mal-banda tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali Ballet taħt id-direzzja tas-surmastrijiet Giuseppe Vitaliti u Ettore Mattioli. Is-surmast Carmelo Brincat mexxa babilta il-banda tal-Pulizija, tant illi huwa kien maħtur surmast tal-banda tal-Pulizija fis-sena 1939. Is-surmast Brincat barra li kiteb bosta marċi proċessjonali, marċi funebri u marċi priużi, magħruf ukoll għal diversi kompożizzjonijiet ta' mużika bandistika sinfonika, fosthom insemmu żewġ sinfoniji kbar, l-Armistice Day, 11 November 1918, kif ukoll The Siege of Malta, żewġ intermezzi, Return of Peace u l-intermezzo Con Romanza. Ta' min isemmi l-sinfonija Armistice Day u l-intermezzo Con Romanza f'konkors mużikali internazzjonali li sar f'Salerno nhar l-4 ta' April tal-1928 minn fost 329 kompożizzjonijiet li ġew ppreżentati għal dan il-konkors, ħarġu l-ewwel bl-unuri mistħoqqa. Is-surmast Brincat kien surmast tal-banda Duke of Connacht's Own bejn l-1957 u l-1967. Din ir-rokna l-Marx tal-Ġimgħa inselmu l-memorja tal-eks-surmast tal-banda tagħna Maestro Carmelo Brincat permezz tal-marċ illi kien irrekordjat mill-banda Duke of Connacht fl-1987, Regina tal-Wied.
Dak kien il-marċ Regina tal-Wied tal-eksulmas tal-banda tagħna Maestro Carmel Brincat. Din ir-rokna l-marċ tal-ġimgħa kienet miġġuba lilkom mill-preżentatur Daniel Vella, produzzjoni Marċef Studios bil-kollaborazzjoni ma' Sur Eric Busuttil, chairperson tal-Kummissjoni Tik.